Poštovanje svima, ja sam Devas Krsija i dobrodošli u još jedan video gdje radimo zadatak oblast nejednačine sa apsolutnim vrijednostima. Dakle, unutar apsolutne vrijednosti imamo nepoznato x, a nepoznata x se pojavljuje i izvan izraza koji se nalazi unutar apsolutne vrijednosti. Zadatak ćemo riješiti slično kao kad smo rješavali jednačine sa apsolutnim vrijednostima. Dakle, nastojimo da uspravne linije zamijenimo malim zagradama. Ali pri tome moramo voditi računa za koje vrijednosti nepoznate x je izraz manji od nule, a za koju vrijednosti nepoznate x je izraz veći od nule. Da bi to otkrili, riješit ćemo jednačinu 5x minus 2 jednako je 0. Pa kažemo 5x je 2, a da bi otkrili samo x, sve dijelimo sa 5, pa ćemo imati da je x 2/5. Dakle, to je ta granica gdje izraz mijenja znak. Dobro, nacrtat ćemo 3 uspravne linije. Minus beskonačno, 2/5 i plus beskonačno. Izraz koji ispitujemo je 5x minus 2. To je granica. Pošto je ispred x-a znak plus, prije granice je minus, poslije granice je plus. Dakle, prvi slučaj ispitujemo u intervalu od minus beskonačno do 2/5. Ispred granice je minus, pa se 2/5 ne uključuje. Znači, u ovom intervalu tražimo rješenje. Predznak ispred zagrade je minus. Dakle, stavljamo minus, a umjesto uspravnih linija pišemo malu zagradu. Pa imamo 5x minus 2 veće ili jednako od 3 minus x. Oslobađamo se male zagrade, pa imamo minus 5x. Minus i minus daju plus, plus 2 veće ili jednako 3 minus x. X-evi na lijevoj strani, ne x-evi na desnoj, pa ćemo imati minus 5x plus x veće ili jednako od 3 minus 2. Ono što mijenja stranu mora da promijeni znak. Minus 5x plus x je minus 4x. Veće ili jednako od 1, da bi dobili samo x, nejednačinu dijelimo sa minus 4. Pa ćemo imati da je x manje ili jednako od minus 1/4. Dakle, svaki put kad nejednačinu dijelimo ili množimo negativnim brojem, moramo promijeniti znak nejednakosti. Minus 1/4 se nalazi u intervalu od minus beskonačno do 2/5, pa je ovo rješenje koje možemo zapisati ovako. X pripada od minus beskonačno do minus 1/4. Kako je manje ili jednako, minus 1/4 se uključuje. Dobro. Drugi slučaj posmatramo u intervalu od 2/5. Ispred granice je znak plus, pa se 2/5 uključuje. Do plus beskonačno. Znači, u tom intervalu tražimo rješenje. Predznak ispred zagrade bit će plus. Dakle, ostaje nam samo 5x minus 2 veće ili jednako od 3 minus x. Odnosno 5x
minus 2, kad se oslobodimo zagrade, jel tako, veće ili jednako od 3 minus x. Opet x-evi lijevo, ne x-evi desno. 5x veće ili jednako, pardon, zaboravili smo prebaciti x. Samo malo. Dakle, 5x plus x veće ili jednako 3 minus 2, kad pređe desno, bit će plus 2. Pa imamo da je 6x veće ili jednako od 5. Da bi dobili samo x, sve dijelimo sa 6, pa ćemo imati da je x veći ili jednako od 5 kroz 6. 5 šestina. 5 šestina je veći od 2 petine, tako da se nalazi u zadanom intervalu od 2 petine do plus beskonačno. Znači, to je rješenje koje bi također mogli da zapišemo. X pripada od 5 šestina do plus beskonačno. Kompletno rješenje nejednačine je unija ova dva rješenja, pa ćemo da napišemo x pripada od minus beskonačno do minus 1/4, zatvoren interval, unija, opet zatvoren, 5 šestina do plus beskonačno otvoren interval. Tako tamo gdje je beskonačno, tu je otvoren interval. Dobro, vi bi mogli nacrtati rješenje na brojevnoj osi, ne je bilo zgornjeg. Od mene je toliko, bio bi još jedan video o nejednačinama sa apsolutnim vrijednostima. Nadam se da će vam pomoći. Do nekog novog zadatka i videa puno pozdrava od Davas Krasi. Čujemo se.